Hmm. Alhamdulillah Ji, panen kentang Ji. Ya bos. Hai. Ji, kayak iya kentang antarkan kak juragan Huri. Oh, antarkan itu. Oh, Juragan Uri. Juragan Huri tanu di dia. Kayak ditulis kayak. Ya alamatnya ya. Oh ini. Sampun. Monggo mas. Enggak. Ye. Monggo mas. Duduk mas. Ya. Aduh. Punten. Ya, kia disuruh ku bos bos Aris suruh masihin kentang. Punten. Ge, bocah ngomong apa? Bahasanya bahasa endi orang ngerti. Ya nusing siapa? Ngomong orang genah. Ge, maksudnya apa kie? Orang genah. Aning makan enak tak? Bocah ngomong apa? Apa kudu nganggo Google apa ya? Bahasa planet endi jareh pusing ya. Pusing anaman ning wong bahasane angel-angel nemen. Mang, lain lain dah. Angel, aduh, gak bisa bahasa Inggris ieu mah. La ilaha illallah, Gusti. Bisa nek anjo gening angel. Angelnya siapa? Aduh. Angelnya siapa? Putune Ritik. Putu. Aing mah teu boga kutu, teu. La ilaha illallah, Gusti. Oh, pengen roti putu. Oh dingin, bakule urung anjuk. Dingin. Aya panas moret ki bubur kanan dingin. Moret. Tentang semene joli putu moret. Ngomong sing jelas. Apa? Jadi kieu. Saya tuh nganterin kentang ku si bos Aris. Punten bawa kentang ke juragan Uri. Iya bener. Nyong ki juragan Huri. Tapi ki maksudnya apa? Gawa kentang semene. Kata bos Aris nganterin kentang ngen segitu. Nyong jaluknya sekarung. Bisa nek danterinnya kurs semene. Lah maksudnya keprimen gie. Primen. Permen meren dah. Oh, salah paham juragan. Juragan maunya permen ya? Ya udah saya ambil lagi. Permen. Aduh, bocah keprimen ya. Anaman nih, aduh, pusing. Ini aneh-aneh.